لتركيا دبهيسين كو روجناموان بري بترج نحمهان هاتبون قرتن نوزده كس روجناموان النافدار هاتبون قرتن لبتني دوخي دوزغري قشتي لتركيا دبيجاكو اوي دوز للدجيوان بانما دوز يعني للدجيوان فاكريا او جي بتاوانا اندامتيار قسطنين تيرورستي وزنم يحسك انها بمره ياكو في برسيد شوبينا وزنم امشي زان سيرفينا بله داخل بيشتي نه مهان او ايرو اف شانزده روزنامه‌وانین گرتی ایرو نه مهو دونزده روزن دزندانه دانه او جارا یکی دروجبری سردوزگری آمد iddianame ya ku suçlarıyım ku diji van roznamevaanan şan dadgehi vateya ve çiye dahil emnizanın ku hurguliyen ve iddianameyde ve suçlarıya da tavanbari içine jiberku biryar heye ku biryara nepeniye li serve doze heye li de dema serdozgeriye de tene tezanin ku ev kesana vek endamın rehistrin ki diş kanuni te tavanbar kırın. Çi bu da heşte Hazirana 2022 da hezin evlekariye haveti bun sersaziyen Kürt yenile amede u hın rehistinan lüver 22 kez biz şu an rojnameger kırtibun bunçavan u pişti hatbun gırtın. Eve dadige bu 15 rojan ve iddianameye ve tavanbazriye le pirsin bike le kolin bike u piştici pevajoya darzandine vere despekirin bu dadgeh kirine evi rojek vere diyar kirin u darzandına van rojnamevanan despebke hecayı gotuneye ku dahil de ve pevajoya nehmehanda gelek rehistinin Mafin Mirovan u rojnamevaniye yen navneteveye vek Amnesty International, Human Rights Watch, Bang li Kurdistan hükümeta Türkiye kırın ku ev rojnamevanana demu dest verin serbest berdan. وزنم قال كي سباس